lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. May samanen anaimbag, naragsak kana bendisyon nga aldaw kada kayo amin. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam anagpailinged iti nagan Alionor, Manipod Bambang, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet tapnoy nakibinglay to'y padas ko, ket sapay la kumat tamapili yumat nga idrama. Kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan Alionor. Nasapa apimusay ti asawak gapu iti sakit akimpet kenkwana. Ti pagtayakan ti nakistoryaan ita ket may papan iti kakaisuna nga anak mi. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Nek, nagsaba kayo mo na nagring nanang. Kunak mo nasaba akon. Ngam nasapsapa kayo kay Madgaya. Wala, tadyak matan makaturog idi nakariingak anapan imisbo. Iso abimangon ako na. Pimudutan ti danong nga insaan ko. Agkape ka? Wan mananang, tapno mapudutan ti buksid ko. Mabiit laang nga rod takarga ak titasa. At to'y, si kanti makaam mo nga agtimpla iti kapem. Agyaman ak nanang. Pumarbangon ka kadimanen amapan ijay gardin mo, anak ko. Wan nanang, masapak ama panagabuno. Apunwak man dagiti mulak at arong. Tapno tuloy-tuloy ti panagbunga na. Nagmayat mo tanday taasabong anak ko. Nagpintas ti Maris na. Nagmayat nga rod nanang. Nagustuak iso adim mawatak kinimanang Rosie. Imulak man di taarubayan. Ayun daytan samot tay kunkunada a poinset ya. Wen nanang, nalakakanukat ang mabiyag, kan nalakamatla ang kanu nga umado, kursunadak ngamin tinalabasit asabong na. Napintas ngagpaiso day tabalasang ko. Napimpintas man ng tibuya na no iyabay mo kadagiti mulam ayojin niya. Ay wen anya, iyabay kung tuman nga agpaiso? Wen ad-addan ton apumintas ti arubayan, inton dumakkel basit dagiti imulam. Nang runa numatrimam ton ti Eugenia. Nakunayon nanang, addan tumanen apalan ni Auntie Brenda no bilang laeng. Ayun amumot day jayan, may samot ana usum kadagiti sabong. Sigurado nga apalan naman ng dagiti masetas mo no makita na. Gusto pa'y laang day ta anak ko, aginana ka pa'y. Tani, kasta unay apudot na. Madamdaman doon. Sa nabali, tapasit lang ti balbalsigat. Jadis, kita man numabalinan tay inlutok akamote tagawumon. Agmerienda tayo man tani, mabisinak man mutun. Wala nang, mabitlaan. Kat no kalkalpas yun lang anangan. Ita mabisin kayo manan. Mun nga rod talaga siguro akastoy ti bumakot. Nalaka ang mabisbisinan. Dahito yan ti kamote nanang. Nagtimpla akmatlaangan iti Diyos. Agmerenda ka pa'y adarwin. Wanmat nga may nanak ko. Ituloy mo to inton madamdama day tabalbal sigam. Agmerienda ka pa'y. Adda ka matgaya man lakay. Kasangsangpet mo? Owen, kasangsangpet ko lang unay. Ayun gayam. Imawag ni Pare Leo itay. Apay ka no? Anya timbaga na? Damdamagan na ka. Awan ka nung aming kaduadang aggapas. Kat, anya timbagam kan ko na? Imbagak ana sa pakaanapan ije garden mo. Kano aya ti panagpagapas na? Ita ka nun. Anyat orasan aya? Agalas utsun ay iti agsapa. Mabalin samot a sumangbutak.
Anya? Ang kasangsangpat mo laang. Agina na kapay mat-adarwin. Nakaina na akon, bakit? Di mo ibaga amapan ka makigapas, lakay. Ay kat anya pa'y ngay. Sayang ti aldaw. Kan sayang matitangdan ko. Isa ang mapanak makigapas. Tay supay nga igatang tayo kadagiti masapsapol dito'y balay, bakit? Agmano ak nanang. Agmano ak nanang. Kasyan na kayo ti Diyos, anak ko. Narabyan kayo mat anagawid. Hay na, amo yung matan ti anak yun nanang. Nagagatlaunay. Kunak nga agawid kami itay alas 5. Ngam inuray na pa'y nagsipngat sa kami nagawid. Sayang nga rod mo ti oras, bakit? Kita man, isupay tinalpas ta at dinalusan itay. Basit tulaang tidalusan tayo ton bigat. Sa bagay. Malaagi na kayon, tahus tuntuin ton maluto ti lutlutwak asidaan tayo. Kat, anya ti kunan ni nanang. Kumusta ka nun ni tatang? Anya ka nungay ti kuna dagiti doktor. Ay, awan pa'y kanumat manang. Maamuan kano apaman arumwar ti resulta ti laboratory ni tatang. Anya ka nungamin ayatin apasamak kan kuana. Ay, jakman amo manang. Basta ti istorya ni nanang itay, kala at latta kanon asim makit ti ulo ni tatang. Idi kwan, maulaw kanong agsarwa. Aging gaan narik nana adi na maigaraw ti kanigid asaka kan ima na. Iso nga intaray na ni di ospital. Mala, agrubat kang arudan tagkuyog tan ama pa ni di ospital ading ko. Kent, kumusta nga ni Lolo, nanang? Kaasi ti Diyos, naispalmatan iti paggad anak ko. Iso na laang tasaan pa'y ama katrabaho. Di na ngamin maigaraw ti makanigid asaka kan ima na. Anya ay kano ti sakit ni Lolo? Ay, jakman mo. Mild stroke laang matimbaga ti doktor anang tamingkan ko ana. Adu nga rod timbawal ti doktor akanan na. Ay talaga nga adua anak ko. Adu pa'y ti agas at tumarin na. Mapanak tuman iji balay dahin ton malam. Mapan ko pa siya rin ni Lolo. Ay sigurado ang maragsakan dayjay no makita na ka anak ko. Naimbaglaangan Tanay itare adagos ni Lola iji ospital. Tano saan? Ang mga no adanda ka sa napasamak ni Lolo. Ay, nga rod. Dakala pagyamanan tayo iti Diyos tayo nispal na ni Lolong iti paggad anak ko. Ada kamot gayam, Darwin na po. Wan Lola, kumay ko kumakasarsarita ni Lolo. Ngam nakaturog mat. Nga rod. Riingan ta kuma. Ngam karidredap na laang mat ngamen. Saan ang nakaturturog iti rabi tanaut-ut ka no tisaka na. Lola, apay nga kaslalimtig mo't dagiti saka na. Tsak manam mo, apo. Imbal mo't nga rodan, manipod inyawid mi dito'y balay. Ay sus, amangan mo't no da sa bali sakit ni Lolo, Lola. Ha? Anya nga tano'y subliyo iti doktor. Iti kasta, maamuan tayo. No apay nga imbal mo't dagiti saka na. Ibagbagak mo't, gamdi na kanu kayat ti agsubli iti ospital. Sana balay, tagimbag tumulaang kanaw. Ay, ipadas mo man kit di nga alo ko yan, apok. Barang sikat idenggan na. Sige, Lola. Kasaritak to ni Lolo apaman ngagsubliak. Ne, sa di numanan ti papa naman ako. Ay, kat mapanak man ng garden, ananang. Anya, ne, kasangsangput mo laang anapan nagbunag iti irik. Ita, mapan ka manan ijay garden. Aginana kamot sapay nagpudot ti panawan. Ay na, mamaminsan tun ti panaginanak nanang. Masapol ngamin amalpas ko abumbaan dagiti mulak akamatis ita. Tani, panagbuburas manan iti tarong inton bigat. Sigurado ajak to manan masango abumbaan dagiti kamatis no kwa. Wen hangam sobramot tanday ta pa nagtrabaho man ako. Di mo kumamot abuswan ti bakim. Panunutom kumamot ti salunat mo. Wen ka dinanang. Awan rumba nga pagdanagan nyo. Takabailak ti bagi. Janice,
balasang ko! Janice! Oh, apay ka di, Nanang. Ni Darwin, nakita da ka no anak at asay ijay garden, kat intaray da ijay ospital. Anya? Darwin! Darwin, asawak! Apay nga ibati na kami, batan! Kasano kami payad ka nagitidwa nga anak ta? Kasano kami payitan, Darwin? Janice, balasan mo. Ala, di ka nagsangit. Pagkalmaam laang kumatirip lang. Patibkaram kumati pakinakam mo, balasan ko. Janice, balasan ko. Pangaasim ka di atamangan kabutan. Awan pa'y impaunag mo apulos. Manipod na yawid tibang kay ni Darwin dito'y balay. Sa anak amabisin, Nanang. Ang Janice. Panawandak pa'y laang kuma dito'y silid mi, Nanang. Kaya't ko tiyag may sa pangaasiyo. Sige. Sika nga ro ti makaam mo. Balasang ko. Janice, balasang ko. Lukatang tiri daw. At daawit ko alugaw. Kanam, tapno at damot kargati tiyan mo. Janice, balasang ko. Nakakaasim at timanukang ko. Barik nak tinalaos aladingit na. Gapu iti saan ang napagpakadaan nga ipapanaw ti anak ko. Diyos ko, italakon kan ka ti amin. Di mo kumabaybayan ni Janice. Patibkaram ko matipakinakam na. Ikam ko maitikirad ti pakinakam na. Amang sarangat iti panubok apagdaldalanan na ita. Pangaasim, Diyos ko. Ay, na yan, tikas niya napasaba kini Darwin, bakit? Ay, wan nga ron lakay. Ay, Nagsapa matlakit din asinublit ti Diyos timpabulod na abiyagin ni Darwin. Ubing pa'y kay apo ko ta. hun nga rod Saan lang ka na ita? Babasit pa'y dagitidwang anak na. Day takit nga road. Kasi damot tawanan madakalan nga ama. Naku namon, bakit? Unay mo laki din ngagpaiso aya, tigasat. Anya ngay nga road. Talaga siguro nga aging galaangan ijay tibiyag ti apo ko ta. Nalabit analpas na matan ti misyon na dito'y rabaw ti daga. Iso asinublin ti Diyos iti pagarian na. Nalabit akas tabakat. Nasakit man. Ngamnas kan nga klunen tayon ti kinapudnaw. At talaga nga awanan ni Darwin nga apo ko ta. Janice, balasan ko! Janice! Janice! Pag ngaasim ka di talo katamtiri daw. Kasarita da kami kumamat. Sapsapulan da kan dagiti ubing. Janice! Umunod kayo laang, Nanang. Saan ang nakalaktiri daw? Bumangon ka di tan balasang ko.
Pangaasim ka di tadi ka agpaabak itiliday amariklik nam. Patib karam ti pakinakam mo anak ko. Panunutom kumamot dagiti duwa nga anak mo. Ala, bumangon ka di tanta subuan ka. Mangan ka tapno pumigsa ka, Janice. Kumusta ni Janice, Manang Leonor? Ay, madandan aganak nga rod. Sabalin ti itsura na. Kasta unay apa na ngay ayok kan kwa na. Ngum talaga adyak maalukoy amangan. Pilitek pa yan asubuan. Ngum talaga di na kaya. Kaya't mo asawan, awan pa'y pulos impaunag na manipod pimusay day di Darwin? Kasta nga rod ading ko. Padasuman kit di akasarita. Barang si katidenggan na. Sige, Manang. Mapanta nga rod iti silid na tapadasak akasarita ni Janice. Janice, balasang ko. Janice, agriin ka. Adda ni Auntie Brenda. Kaya't nakakano akasarita. Janice. Ha? Manang Leonor, kitaam. Kasla saan matan nga agang angas ni Janice? Diyos ko! Kasla na lamis pa yan. Mabit lang, tapulswak. Janice, anak. Janice. Awanan, Manang. Talaga saan nga agang angas ni Janice? Anya? Saan? Saan na mabalin na ito Manang Leonor. Tulungan na, Brenda. Itaray tayo sa ospital ni Janice. Darasam! Unayan ti kastoy. Unayan, Diyos ko. Apay nga'y anak sarunong malakit din nga inala ti anak kan manugang ko. Apay, Diyos ko. Kasimat nagiti apo ko. Kasano na pa'y itan tawan matan nagiti naganagda. Ay, una yan, nagpaiso ti biyag. Talaga saan na mapakpakadaan nagiti pasamak. Ay, wan nga rood lakay. Kaasimay tagiti ubeng. Uliladan, iti ama kanina. Wan nga rood Kapilitan. At ni Leonor itan timang padakal. Kadagitay nga ubeng. Ay, katuan sino pa'y kumangay lakay? Talaga ni Leonor ati mga iwan kadakwada. Ay, lusan lang kumamot akastoy ti kasasad ko. Matulong ako kumamot ti anak tamang paadal. Kadagiti anak na ni Darwin nga po ko ta. Ay na, di mon panunutan day talakay. Ay. Ada si ti Diyos. Ang buo ka di na baybayan ti anak ta. Ay. Mamati at tulungan na ni Leonor amang iwan-wan kadagiti apo ko ta lakay. Manang Leonor! Manang, umayat man! Nay. Manang Leonor! Nay, ni Brenda tayo chay Adak dito'y likod, ading ko. Umay ka dito'y. Nay, nagpipintas mat gayam ti masetas dito'y malikodan ti balayo, Manang. Aywan ading ko. Sibsibugak nga rod tapno ad-ad alumang tuda. Nagpintas matan tinamayam anang trim di tayo Eugenia.
Nagmayat ti buyan na. Itakla ang makita dagito'y amasetas Kinapudno na. Mula amin day di Janis dagito'y amasetas, ading ko. Talaga gayam anaasamot iti masetas day di Janis. Uwan, ading ko. Iso lang arudan ti pakalaglag ipakan ko na. Panagrig nakat at dadalaang iti asidag ko kini Darwin. Tunggal at daag dito'y ngagsipsip ko. Adday ta ka manan manang. Agsangit ka man ako nakon. Jakmat nga rod malapdan timang lagip kadakwada ading ko. Uray na sakit. Masapol nga ikarigatak nga aklunan ti amin. Ngam uray nukas na. Agtali na dalat ta iti puso kan lagip ko. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan labas na. Kumusta kayon? Sapay lakumata da kayo itinasaya at akasasaad kabayatan tingkay panagdengdengeg. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan nga Olivia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylinged na kumalatan itinagan nga Olivia. 5 atawan mimetan nga agdandan na iti asawak. No adaman pagapaan wenno pagrikyaran mi nga agasawa kaasi ti apo masulbar met adagos. Isu na laeng taawan pay anak mi. No may papan iti estado ti panagbiag saan kami met amaaw-awanan gapu ta agpada kami met nga adda trabaho na. Kas may sa babae ti amok idi ket awanen sa pulak pay iti asawak. Ngamin malaksid anataer nasingpet nagaget, nalailo, ken napakumbaba a tao. Aging ga adimteng ti maysa a pasamak ajak tupulos malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Agalas jas matgaya man itirabi Nagbit nga paiso ti oras. Kat no alas 8 langit ay. Ay, naku namon. Apay, di mo pa'y nalpas ter aramidam a report mo aya. Nalpasen, isave ko lang eh. Agawaam nga rod ata maturog tani. Masapat tapay manen inton bigat. Uy. Ay, makaturturog ako na talaga lakay. Uy, nalpasen. Umaya ka on. Maturog tan, Victor. Madamdama pa'y mata. Agay ayam tapay bakit. Anya? Ay, sika talaga, Victor. Victor. I love you so much, Olivia. I love you more, Victor. Nay, mayat sakit di taldaw mo ito, Boss Jimmy. Launay, Victor. Adan sakit di good news bossing. Talaga nga anda, Victor. Anya nga nito, boss? Masikugan ni bagat ko. Wow! Ayos Kamaw dyanan na, nakabukal kayo matlangan, bossing. Wan nga ron. Ay na, kastaon ay tiragsak ko, Victor. Ay, siyempre boss. Ure sino mat nga asawa Talaga maragsakan, namamuan na masikugan ibakit na. Nako namon, Victor. Katitapay lang. Ipasigon ko na may sakan to karag iti alakan ninong ti anak mi kan Annalyn. Ay, katwa na. Pakaitayawak unay, no kayat nak nga alain, kas may kadwa nga ama ti agbalin nga anak mo, Boss Jimmy. Uwan hindi pa'y lang mat ngamin nga ibagmagakin ka. Nga uray di na kun awagan iti boss.
Pare, kung namlatakan niya ako. Ha? Ay ko, nakababayin mo't kan ka, bossing. Ay sus, awan rumpay nga pagbay na, Victor. Pare, kung namlatangaminan kanya, tapay paiswintan, tiyag kumpadre, Victor. Ay, wana. No, isot ko ng boss, di iso. Ay, pare Jimmy. Bakit? Oh, apay lakay. Aday bagang? Apay, awan pa eh. Awan pa iti, anya, Victor. Saan ka kadipay nga aginaw? Bakit? Kunaklakit din anya ti damdamagam nga awan pa eh. Magagaranak ngamin una yan na maddaan iti anak. Ay, awan pa mat nga rod, Victor. Ay, kat padasan tamanan bakit? Anya? Wana, iti kasta, makabukal tamatan. Tane, siyaklangan ti awan pa junior na di opisina. Iso nga ipadas tamanan bakit? Bareng makatsamba tamatan. Kumusta, pare Victor? Talaga nga awan pa eh? Awan pa nga rod, pare. Ay sos. Abangan, no, di mo man ngamin amo ti dumiskarte, pare. Ha? Ne, anya ti kayat masawan, pare Jimmy? No umuli ka kano, banda ti kanigid. Sa kanto maten bumabay ti banda ti kanawan. Anya? Sika talaga, pare. Ikaraw mo man ti kalukwan ako na akon. Saan man, pare? Puno ti ibagbagak. Kasta ngamit ti naramit ko kit. Nera na lang mat siguro, pare. Apay, di ka mamatay. Ha? Mamati ka ngamin, tapno may salakan ka, pare. Anya? Puro kamot kalukwan, pare. Aguray ka, pare. Apay, pare. 5 taon yun ngagpaiso. Nga maapay nga gingaita. Kahit di kay matla makabukilan. Naita nga rod kat, pare. Amangan mat, no. Ay, sana kalupas, pare. Ha? Dahil tati pasigurado ken ka. Kat di ka nga rin agungat, pare. Sana kagungunget. Ibagbagak lang, mat. Sige, tadapay gaya maramidan. Panawan ka nito, eh. Mabit lang, pare Victor. Pare! At ako may bagak, bakit? Anya dayta, Victor. Anya nga tanong, mangampun ta pa lang iti ubing, kabayatan nga awan pa yanak ta. Ha? Mayat kanukat ti mangampun, tapno mapaamaman. Kasanumot dayta. Mapaamaman akon ko ng Victor. Kasla ba pasarunuan ti ampunan ta? Maguyod. Wano mapadaras ti panagsikog mo. Bakit? Ang Victor. Ala ka din, umanugot kan. Iti kasta. Adan tumatan ubing nga awiran ta. Naimaglaan mo taliw liwata Tapno damat makuna nga agas ti bambanog no kas niya nga gapura iti trabaho. Bayam ta panunutag pa'y anaimbag ti may papan iti day ta abanag, Victor. No siyakla amay sa, awan mo't makitak aparikot iti imbaga ti asawam, amangampun kayo payla ang Olivia. Mama. Adamot kit di punto di asawam. Adamot laang dagiti kakabagyan tayo, anangaramid iti kasta. Adda dagiti na addaan iti anak. Adamot dagiti saan. Kat, kasanungay no maibilang kami kadagiti agampon asaan mat amaaddaan iti anak, Mama. Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Ti panunutem ket jay positibo laeng. Iti kasta saan kang agdwa-dwa. Mangampun kayo kit din nga agpayso. Iti kasta adamot tan ibilang yung anak yo. Tani, mapmapanan ti tawan, iha. Aklunak nga dadagiti gundaway akas lakayat kumatan ang mangampon kami, Mama. Iso na lang ang tanudan tuma. Talaga nga agdwa-dwa ti panunot ko. Kas iti nakunakon, iha. Awan matparikot iti dayta. May mayat kiti tapno addan tumatan kadkadwayo dito'y balayo.
Nubilang tamangang punta. Sa dino ngay ti pangalaan ta iti ubing. Ken asino ti akin anak. Adda kano ka anakan ti asawa ni Auntie Brenda ang nagsiko ka balasang. Dantani kano nagpas ngay kat. No kayat mo, di dayjayan ti ampunan ta, bakit? Asino a Brenda ti dakdakamatem, Victor? Nyan ti Brenda nga ya kasimsin ni nanang. Diyan nga ada video kay Barnay di ili. Apay, di mo malagip. Jay nanang ni Vanji? Wen, bakit? Isungag pa iso. Mismo akaanakan karon ni Uncle Arnolfo nga asawa ni Auntie Brenda ti ibagbagak ang masikog. Kasta? Wen, kahit kasano, umanugot ka ka din iti ibagbagak ang mga punta pailaan. Sige, Victor. Agpaiso? Wen, barang agkuriti ko nam apaamam. Kat maadaan tanto matlaang itibukod ta nga anak. Wen kat agyaman ako na bakit? Agyaman ak tayo manugot ka matlaang ang mga punta. Ay na, nagwapo matanda ito'y amaladaga, anak ko. Nakalukluk mag. Iso ka din da ito'y ti ampun niyo. Correction, mga. Anak mikin ni Victor ni Clarence. Saan mi nga ampon? Ayun, anya. Pasensya kan iha. Maragsakan nak lang amin. Iso ajak matan nalapdan tingiwat ko. Okay lang, mama. Ang husto mat siguro tinaminsan apan nakailawan nyo. Ha? Saan nyo mat siguro nga ulitin pa iti panangibagayo nga ampon milaang ni Clarence. Saan ka di? Saanan ang maulit iha? Promise. Agyaman nak, mama. Awan anyaman na. Kat, naasikaso yu ka din, ti pan nakairehistro na. Wan, mama. Nalpasan. Da kaming tiligal adadakkel na. Dayta tinakalanad iti birth certificate na. Ay kat nasaya at matngarod ano kasta anak ko. Sapay la kumata dumakkel anasingpet kan natulnog nga ubing ni Clarence. Anya nga to, nag-resign ka ni ti trabaho. Anya? Iti anya ko mangay aga po pag-resignin nak, Victor. Wala, tapno may pamaysam ti mangaywan iti anak ta. Ha? Siyaklangan kang trabaho. Sana ba na tadakkel mo ti sweldo? Kan may sa adamot ang ornong ta. Panagkunakat umdas mo tanda pang rugyan ta. Ang sayang matitrabaho, Victor. Adda akong dita, Olivia. Ang napatpatag ka diti trabaho, mga ti anak ta. Victor? Saan ka matkit di apilpilitin? Suggestion ko lang matkat di. No, manugot ka. Nung ngay mga latalaangan iti mga awirkin ni Clarence, lakay. Mabalin mo ta. Ang namabalbalin. Diyak kumakayat sa bali at tao ti mang padakkel iti anak ta. Ha? May mayat mo tlayang no data amis mo ti mga awirkin ko na. Iti kasta, mariknata at talaga adata tinagapon na. Kastan tumat ti ubing ka data. Sige, tapanunutak pa'y anaimbag ti may papan iti day tabanag, lakay. Sige, bakit? Okay mo't lang git di kanyak, no bilang tadi mo kayat ti ag-resign. Amok mat no kasano ti kinapatag ti trabaho. Isa maawatan ka. Agyaman nak, Victor. Awanan yaman na. Agbirok tantulat tangarudan iti mapagtal ka na mga awir iti anak ta. No bilang ta talaga di mo kayat ti ag-resign. Talaga nagbiit ti panaglabas ti Aldaw, anak ko. Kasla kaano la ang ididimtang ni Clarence iti biyag yung agasawa. Ita, 20 taon na. Wan nga rod, mama. Saan lang ada ita? Maibalikas na pa yan ti mama kan papa. Aya, mayat angarod. Nadlaw ko ti kinaragsak yung agasawa. Manipod timtang ni Clarence. Aywan mama. Nalaos at talaga tiragsak mi nga agasawa. Nang ro na kanyak. Panagriknak kat ison ti sungbat dagiti kararag ko.
Nariknak at talaga ang may sa akon nga inagapukin ni Clarence, mama. Ay katuna, talaga akastan. Ngamin, si kamot nga ron ti mga awer. Si kati mga aywan. Iso at talaga ang mariknam asikan ti inana. Wan, mama. Talaga ngamin nga impaay ko amin nga oras ko ken ko na. Wan nga ron, tauray la nag-resign ka pa yan iti trabaho. Wan, mama. Inaramid ko at talaga dayta. Tapno maipamaysak nga aywanan ni Clarence. Husto matkit di Tapno ad dapay amaya si dagtirik nayo adwa. Naku na yun, mama. Ni Clarence tinangtad itilawag ken ragsak dito'y balay. Iso ti may sa arason, no apay anaragsak kami nga agasawa. Anya nga iti plano yu iti umadanin akasangay ni Clarence, iha. Agpaskan tayo, mama. Ay katun Uray da kaming kinipapayo ti mga la iti may sa alitsyon, baboy. Agpaiso, mama. Wen, kunak lang arudan. Ay na, agyamanak, mama. Sigurado ang maragsakan ni Victor numaamuan na da ito eh. Awan anyaman da, iha. Amumat kada kamin kinipapam. Itad mi amin basta para iti pagsayaatan ti kakaisunang apo kumi. Kasano bakit? Nakasagana ka di aminin ang itirumba nga may sagana para iti kasangay ni Clarence inton bigat? Panagkunakit na isagana mat amin ng lakay. Ang amtap na sigurado, nasaysaya at siguro no ma-check amin. Iti kasta, makita no at dapay kurang. O sige, siya kung ti mga check bakit? Tapno amok ti magatang no bilang lang. O sige, si kangarod ti makaam mo, Victor. Nagiti nga yung umay ag-decorate. Anya nga oras da nga umay inton bigat? Ayun gayam, sukunam to kano idainton bigat iti alas 2. Saan kano ngamin nga umanay iti tricycle dagiti awitan da dekorasyon? Ariglado bakit? Siya kung ti makamo amapan mangsukol kada kuwada inton bigat. Adeta, naisagana kong ti pagbado ti anak mi inton bigat. Sigurado abagay na daytoy. Daytoy mati pagsapatos na. Napintas dayto ang sapatos. Branded pa eh. Cellphone mat ni Victor tinagoni. Ay sus, talaga ako mabawon di asawa. Nalipatan naman ng ti cellphone na. Kita man no asino tinagdyan. Amangan mo't no importante. Asino to'y nagchat? Kumustan ti anak ta? Ha? Adda man ang chat na. Kasangay na gayam inton bigat. Pakiagkam kan pakiarakop mon tulat takuman para kanyak. Ha? Anya ti kayat na asawan daytoy. Asino daytoy a babae? Pangasim tay bagam ti pudno, Victor. Asino ti babae a nagchat kan ka? Asino? Pudno ka di nga anak yun ni Clarence? Olivia? Anak mo ni Clarence, iti sabali ang babae. Kasta ka di, ha? Agkalama ka kumalang pangasim. Sumbatam dagiti sa lutsod ko, Victor. Asino na ijay ang babae? At ka di relasyon yun. Kaano pa'y aluklukon na? Kaano pa'y? Ibagam tipod na, Victor. Ibagam pangasim. Pagkawanan na ko, Olivia. Tangay pilitin lakmat amang ibagay ti kinapudno. Sige. Ibagak nga rodan. Aklo na ka nagulbudak. Wan. Anak ko ni Clarence iti sapali a babae. Anya? Nailaw anak iti may sa babae. Kabayatan ti panakaibistinok idi kagayan.
Istrikto ka no, nagitidadak ka ni Jonalyn. Iso nga'y di nagsikog. Kinuntak na kadagos. Nagpakpakaasi akmat idi ka ni Auntie Brenda. Apagparangan na akaanakan ni Uncle Arnulfo ni Jonalyn. Di damo, di na kayat. Inaramid ko amin na kabalak. Inkarik ngay kakitidak kalagatan. Aging nga ngay manugot mo't lang. Ang mamati ka kumakanyak. Nabayagan nga awan kami ka ni Jonalyn. Adan iti abroad. Kat nagtulag kami adinan pakibiyangan ti Ubi. Nagsakit, Victor. Awan umasping iti kinasakit na daytay nga naramid mo. Nagsakit. Madudungunay ti pusok iti daytay na mo. Nagsakit, Victor. Sorry, bakit? Sorry talaga. Sapay lang kumata mapakawan na, Olivia. Miss F, Jack amo, no kasanok asangwan ti asawa, kalpasanday di apasamak. Panagriknak kat namin pinsan anapukaw ti manu atawan a panagden nami. Danda ni inaldawak nga agsangit. Damdamagak ti bagik no anya tinagkurangak taapay anaaramid ti asawak ti manglipot kan agulbod kanyak. Aging gaita saan kami pay nga okay ka ni Victor. Tunggal makitkitak ti ubing malagip ko ti panangluko ti asawak kanyak. Jack amo no kasanok asangwan ti kinapudno at ti ubing nga imbilang ko apudpudno nga anak kat anak gayam ti asawak iti sabali a babae. Amok nga awan basol ti ubing, iso a pinilik latta ti nagbalin a nasayaat nga ina ka ni Clarence nga uray marikriknak ti sakit kandagansan dito'y barukong ko. Aging galaangan dito'y Miss F, ket pagyamanak unay ti anus mo anang yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Olivia. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod gani pagayam tayo Amarilo ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan Amarilo. Kas may sa apinarswa ti Diyos at damatrik na tayo nga agayat. Isu nga adda nga rod karbangan tayo nga agayat ken paayat. Isu na laeng tano maminsan na ulpit ni gasat. Isu ano maminsan, narigat ti basta agtaltalaklatan, nang runa no ni ayat ti pagsasaritaan. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang istorya iti nagbalin apadas ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi agayan ayat kami paylaang kani Greg. Kastoy man dagiti pasamak. Hi, Greg. Ha? Marilo? Oh, apay akas lang naklat ka, nakakita kanyak, babe. Kwa, apay nga da ka dito eh. Di kayat ko asawan. Nag-text mo na inawagan lang pa'y kumaa. Sakbay nga imay ka. Anya? Ne, diyak ka mga masapul gayam nga ag-text ken umawag akpay nga umuna. Sakto umay dito yung opisina. Wan tap na amok na umay ka kung saan. Anya? Ne, diyak ka mga masapul gayam nga ag-text ken umawag akpay nga umuna. Sakto umay dito yung opisina. Anya? Anya? Ne, diyak ka mga masapul gayam nga ag-text ken umawag akpay nga umuna. Sakto umay dito yung opisina. Anya?
Kat sigod mat noom umayak dito nga uray sana kun nga ag-text mo no umawag. Saan ka di? Wen, ngam idi day chay. Sa bali itan. Anya? Ola, sumurot ka kanyak. Rumwarta diti opisina. Saan adito iti pagsalitaan ta? Oy, friend! Itay ka pa'y at-text dita. Mangan kakit din. Sige lang, friend. Napsugak pa'y ngamin. Makan kalat na namangan, Mira. Apay, ada ka di manan saan yun nagkinawatan ka ni Greg. Ay, masarak nga ron. Nakaad-ado arason na. Saan ba ta sigod akas jay? Isupay kit di ati kanayon ang mga uawis kanya karumwar kami. Angam ita, awanan. Di na kon maibingayan iti oras. Puro trabaho latan. Oy, friend, di mat na-promote iti trabaho na? Uwan? Siyempre, na-promote yung tao. Sigurado, imadon ti responsibilidad na. So nga awadon latan ni Greg, friend. Sa balit yung agparparik na kanyak, friend. Anya? Anya di kaya't mo asawan? Nadlaw ko nga nakasla iwasan nak ni Greg. Pag ko naamot, ngayon iwasan na ka tinobyom. Ado dagiti text kan awag ko adi na sungsungbatan. Saan lang nga dayta? Tunggal mapanak iji opisina na. Masapol nga ag-text, wano umawag akpay. Kan, saan kami nga agsarsarita iti opisina na? Kanayonan nga itirwar ti pagsarsaritaan mi, tunggal mapanak ijay. Anya? Iso amas-mas da awag. Kita tasaan man na natila pampanunutom, friend. Ag-overthink ka man ako na, ha? Dalabit, busy lang mo tinobyom. Ay, sapay ko matakas tangag pa iso, Mira. Parbango na yun. Apay nga itakala nga sumangpay, marilaw. Ay, kwa na. Nakainom kan sapay. Pasensya kayon. Kasangay nga mintimay sa akatrabahwak. Iso, nagja-jamming kami, pay. Nay, kita anak ko. Masansan mo ti panagawid mo iti kastoy nga oras. Apay, di ka mabutang. Sapay, nagadaadaw ti mapukpukaw ang maipadpadamag ita. Ninanang mat, saan ako nga ubing? Di kay kadiagdanag, takabaalak ti bagik. Alala, sumurek ka nga rodan iti silid mo. Tapno makaina na kamutain. Uwan, nanang. Hello, Greg. Agyaman nakta sinong batang matlaang ti awag ko. Pasensya ka. Ado kami ti kliyente itay. Iso nga itakla nga nasong batang ti awag mo. Okay lang, babe. Tinapatag sinong bata mon. Mabalin ka di nga kita ta inton madamdama. Ha? Sige. Ada ibagakin ka. Kat amok amaragsakan ka. Sige. Tadamot lang ibagakin ka, Marilo. Talaga, babe? No kasta, agpadata nga adda sorpresa na ititunggal maysa. I-text mo tulat nga rodan, no Stadino. Kanuan niya nga oras tanga kita. Okay, babe. Anya jay ko nam nga ibagam, Greg. Kwa? Di mo kunam nga daibagam kanyak? Wen, sikapay, Greg. Damdama akpon. Sikapay ta ladies first nga ron. Sikapay nga rod. Ala, ibagamon ti ko nam nga ibagam kanyak, Greg. Marilo. Oh, apay nga agsan na ay kamutan. Anya dayjay kunak. Ibagam kit din. Dumdum nga gak, Greg. Tangay pilitan nak. Ibagak nga rodan. Ngam sakbay na.
Kaya't ko pa tagkid daw iti pamakawan ken ka. Ha? Lading itok na ibaga. Ngam waswasan tanti relasyon ta. Anya? Pasensya kan? Ngam adan sa baling ay ayatek. Ket natulagan ti kalay sami. Anya? Pakawanan ako ma. Jakmat siguro pakabasulan ti panangibagak iti punuken ka. Sorry. Apay, Greg. Apay anaramid mo ti kastoy kanyag. Ada ka di nagkurangag. Uno nagbasulak kan ka. Awan. Nga masikugan ni Katrina. Isa masapol nga agkalay sa kamin. Sorry ha. Sapay ko matasaan ka nga gimulay ti sakit tinagam kanya. Ay pun gayam. Anya itayin di kunam nga ibagam kanya. Awan gayam, Greg. Kung kunak lang day jay. Lipat naman ti kunak nga ibagak kumakanyam. Awan day jayan. Sige, panawan ka dito. Ha? Ni, papanamon nga eh. Agsubli ka dito eh. Marilu! Marilu! Pagawanan ako mananang. Nailawanan. Ay, anya ngay nga raw. Adda ditan, anak ko. Awatan tayon at tikinapod na. Tirumba nga aramidam ita, kat aywanam anaimbag ti sikug mo. Iti kasta, nasalun at daw nga ipas ngay mo. Nanang. Saan mo may anagayatan ti amin? Di mo mo namnamaan, asinaan na kagayam tinakasikugkan ka. Alala, aklo naman tigasat mo, anak ko. Narigat mo't no ipilit mo tibagim ken kuana. Kahit saan nakamagayam ngay ayatay. Nanang. Pag nakmamdaytan, anak ko. Amom tumo siguro unti aramidam intun sumaruno. Di ka basta-basta agtalag itilalakay. Agingga adi nakapayin kasar. Pagadalam daytan, marilaw, anak ko. Pudno ka di tinadamag ko, Mira. Nga, anya, manang dibina. Nga masikog ni Marilo. Ngam sininaanan tinobyo na. Asino tinakadamagam iti dayta manang? Ay kat ija opisina. Amumatan. Nagbit nga gwaras ti damag ijay. Pudno ka di? Wen manang, pudno dayta na damag mo. Di kat agpas ngay nga rod abalasang ni Marilo no kasta. Ay, kapilitan na kasta manang. Gungkunana Ha? Ni, abay mo da kasta ti kunang manang? Wan takon di pakipot tumat ngamin edi ar-arman ni ading ko. Anya ngay ita, siniko ganda lang nga rod sa daimbate. Ay, nakarman Ha? Ala, anya man na nakarma ngay bagbagam ngay manang. Ay, kat nakarma Gapo iti panang pasakit na iti kabsat ko. Nay, adan sapay mo't sa bali, pagsaksitan tinakam mo iti gayem ko, malaksid iti panang basted na iti kabsat mo, manang dibina. Ay ikwa, awan, isulaang matday jay ti makagapukat. Ang bayamon, tanapalabas matday jayan. Masiguradok analipatan ang ti kabsat ko. Sayang laang, tasinikugan matgayam ti sabali ni Marilo. Tidakas na, linuko da pa'y. No kinayat na ko maiditi kabsat ko, saan ko maakas jay tinapasamak kan ko na. Nalala, anya ngay, kat adaditan. Imbes nga uyawan, wano imamag tayo. Tulungan, kan andingayan tayo kit din tigayim ko, manang divina. Nukasta, talaga nga wan plano amang ibagakan ni Greg.
nagbunga ti pan nakailawan yaw, anak ko. Awanan ti makagapo tapno ibagak pay kan kwa na nanang. Uray taawan damat dito yan. Adadan ijay Amerika iti asawa na. Ay, Marilo, anak ko. Kan maisa, kabailak mat abyagan ti anak mo. Nga uray awan ama na nanang. Alakit adda amin ken ka a desisyon, anak ko. Basta ti kanayon nga ibagakken ka, di mo liwayan ti kumararag iti Diyos. Wen nanang, masapol apilitek ti agbalin anatibkar para itipas ngay kunto. Ay na, nagbiit ti panaway na nakaw. Nagpardas ti panagdakkel ti anak mau. Wen nga rod nanang. Kahit, kumusta ka mo tay? Okay ako nanang. Kas makita yumat, kanayo na anaragsak. Kat gapo day ta iti anak ko. Nga uray mauy-uyaw ka, anak ko. Bayan nyo ida amang uyaw kanyak nanang. Aramid lang dagiti nagatal ti dila na ti kasta. Awan maaramidan da iti biyag da, iso ati biyag ti daduma at tao ti pakibiyangan da. Ay, sa bagay may samo na dya adibina. Isaw ti may sa makaad-adaw iti sao. Ay, wan nga ron Aging ga ita. Nasakit pa'y lang tinakam da iti panang bastad ko idi ka ni Joel akabsat da. Anya pa'y lang nga tayo at ipagsakitan tinakam na. Kan nabaybayagan day jay anak ko. Kan may saan mo nga isaw tinabasted. Di mo kabsat na. Day tangaron mo ti pagsidsidawak nanang. Bayan nyo. Amwak tuman ngagpaiso ti makagapo, no apay akas talaunay tigura ni Manang Divina kanya. Ay ayaten ka, Marilo. Sana lapad kanyak ti kinadan anak mo. Nakasaka na ka mangibilang kaspudpud nung anak ko. Basta ayaten na. Ladingitag. Ngam sa anak pa'y anak kasagana ang makiayan ayat manan Manong Eddie. Marilo. Sapay ko matamaawatan nak. Ngam no ita, ti anak ko tinakay sentruan ti atensyon ko. Awan pa'y talaga iti panunod ko ti makirelasyon manan. Di kagdalag ta maawatan ka. No pa'y kasta, si uurayak latakin ka. Urayak no kaano nga klonam ti datdaton ko nga ayat, Marilo. Ubing ka pa'y mat, friend. No adamot triknam kan ni Manong AD. Apay kitinati mo ikan iti gundaway. Madlaw mo ta na simpet. Ada pa'y negosyo na. Saan mo napakarikutan ti pagbiagyo nga gina? Kangrunaan ti amin, nakasagana ang mga klon iti anak mo. Ay, jak mo, friend. Ngam no kadagito Jak payla kayat ti agsaw. Narigat ngamin ti agsaw iti patapos ako nada. Awan pay lang iti panunot ko dayta. Ipamaysak pay lang ti anak ko ita. Uray kaskasan Kayat kumat nga ipayan iti napintas a masakbayan ti anak ko. Sa bagay, husto tako ng friend. Angam ulitek, no adalakit di, pakarik na am iti ayat. Awan dakas na, luktaman ng tapusom, friend. Wanto siguro, friend. Ngam no ita, awan pa'y iti panunot ko dayta. No kasta, pudno gayam nga ar-armam dayjay Marilo, Eddie? Why? Apay ka din, Divina. Ay na, anya nga'y kumati maghanap mo ka ni Marilo kat naganak abalasang dayjay.
Ha? May babain ka laeng no iso ti asawaem, Eddie. Ibagadan asigundamano ti asawaem. Ado dita ti mas may mayat ngem ni Marilo. Babalasang kan saan pa'y anaanakan. Pudno nga ado dita ti babalasang. Nga manyangay nga ron. Kat ni Marilo matipit-pitit ti pusok. Iso ti ay-ayatag. Ay sus, minamaag nga ayat dayta, Eddie. Kayat mo nga rod nga uyawon da kadagiti tao. Kayat mo asikat ti pagsasaritaan da. Ibagada naganak abalasang ti asawaem. Awan bibiyang ko iti baga ti tao. Tinapatag, tinungpal ko ti pitpitik ti pusok. Anya? Mala, panawan kan dito, tandapay papanak. Na, madlaw ama di tinamnam na iti imbagak. No kasta, talaga aseryoso iti dayjay Amarilo. Suron kon! Oh, apay yun, Mira. Bigbig at akasta tilangam. Apay, asino man ang tikasurun mo? Hay! Maasarak ka naman ng Divina. Nagad-adong ibagbagana, iso pinanawa ko na. Anya man ang tibagbagana. Nadamag na kanu ti agar-aram ken ka. Ket ko na, palagipan ka kanu, taamangan no agsikog kan tumanen. Anya? Hay! Kunana, narukup ka kano no may papan iti lalaki. Inbabain mo kano ti kumpanya tayo. Ta, nagsikog ka abalasang. Kat gapo kano, tanaganak ka abalasang. Sigurado kano, nga awanan ti lalaki amang seryoso ken ka. Ngamin, nailawan kan iti naminsan. Kat paglulukwan da ka kanulaangan dagiti lalaki. Kasta ti ko na ni Manang Divina? Hay, one friend. Ay, pasensya kan no inbagakyan ka. Ay na, maasarak nga mina na talaga. Ay, jakman amo. No apaya kasta unay tigura ni Manang Divina kanyak. No tijak pa nangaklon iti kabsat na ti makagapo. Nabayagan day jay. Kan may sa, addan pamilya ti kabsat na. Uy, friend, panagkunak. Saan na ang aday ta ti makagapo? Ha? Anya ti kayat mo asawan, friend? Ay na, sigurado nga apalan na ka, gapo itipan nakapromote mo. Ngimbato ti posisyon mo. Idinto tayso, kat saan pa'y? Nabayag nga minin iti ayan na a departamento. Bimakuten ijay ang maging gaita, saan pa'y lang ang ngimbato ti posisyon na. Mami, inak makiay-ayam ija balay dahana. Sige anak, ngam agawid ka dagos, wan? Wan, Mami? Ay na, talaga asaanan na magawid ang ti panagdakil ti anak mo, anak ko. Wan nga rod nanang, kasla kaano lang iti saklot-saklot tayo pa'y. Ita, addan iti elementarya ni Hana. Ay, sa bagay, ang talaga ka day nga wanan ti planom makiasawa, anak ko. Diyak mo nanang. Angam no ita, naragsaka ko. Ngamin, adda ti anak ko nga inspirasyon ko iti biyag. Sa bagay mo, Kedi, makitak ba iti kinaragsak mo, anak ko. Kaslawan pulaws ti problemam iti biyag. Wan ngamin, nakasingsing pati anak ko nanang. Awan pulos problema kan kwa na. Amo yumatday ta saan ka di? Ay, wain, anak ko. Talaga nasingpot ni Hana. Awan, ti maibagak iti apo ko. May mayatan ti kastoy, tawan sa bali apang panunutag. Ti anak ko lang. Wamo, Kedi, di mo nagkita dan nga agama. Wan nanang, nagkita dasak bay ang nagsubli da Greg ija Amerika. At least, nagamamuda nga agama, anak ko. Wan nanang, kunana mat amang ipaw ito iti allowance ni Hana. Jakon nam namaan dayta. No adda itid na, ay kat pagyamanak unay. Ngam no awan, bay amon. Ay, una.
Dakalan ni Hana. Kamamati ak ananakem tau tiapu kao. Wananang, uray inoy uyaw dak ti tao idi. Gapo iti panaganak ko abalasang. Ngam nagbalinak anatibkar. Gapo kan ni Hana. Wana, kan siyempre, iti Diyos ana marswa. Wananang, awan ti sabali amay dayaw, no saan ati Diyos anamarswa. Dakkel ti pamatik asaan da kami abaybayan iti anak ko. Ita Miss F addan iti junior high ti anak ko. Balasangan daytoy. Jakpay kumakayat nga ibati ngam kasapulan. Ngamin para matlaang kenkwana ti panagabrod ko. Napigsapay met ti inak isuan natalekak anang ibati kadakwada. Agdua atawan kumetten ditoy Taiwan. Kayat ko ngamin ang makaadal ti anak ko, isuan nagsakripisyo ak nga umay agtrabaho ditoy balasiw taaw. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyaman ak unay ti ingkapan ng yornos para itipan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Marilo. Ken ka pagayam Marilo. Amin apanubok adda rason no apay. Amin arigat adda katukad na anamay. Amin aparikot adda agururay a solusyon. Ket tunggal pan nakaitipkol, masapul tayo ti bumangon. Di tay maaramid ken malagpasan dagita no awan ti tulong ti Dios anamarswa. Isu ti pagsadagan ken kamangan tayo iti amin agundaway. Alakastan pagayam Marilo, ket pagyaman ak unay ti ingkapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.